Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Namar balasa prang Sted palat ka Khlam COVID kat kendai, hari Bhoi ka kong RM Korba, Deputy Commissioner Bhoi District Nongpo, haring kat u Dr. M. Mauri, DMHO hari Bhoi kila krench kilat pathai kubor, nakabinta ban Kyntu ki Paidbah po ka district, baki day ban Husiar, bat ban yada yala die, kenang ban la yada nakajing sa prang Sted ka Khlam COVID kat kendai. Haba patay halor ka jingkiw kan san ki brio ki bayo ay ka Khlam COVID kat kendai, ka kong RM Korba, kalayat ho, bahag kala ba jong ka Khlam COVID kat kendai ka Bhoi District, tat hadu banay February 4 dan uweiru bayo Khlam COVID kat kendai. And raitang hakini ki hendiat tayo ka Bhoi, ka jingdon ki brio ki bayo ay katiga Khlam, ka Kiew kan san, bat hadu menta ki don prapulay tili ki positive case, haka ba ka jingdon jong ki bayo ay ka, kilong arpo laipo but laipo lai ngut ha ka shisngi entry point aku aban ong ba kerul menta ka long ba kini ki try shnong du ki dan kam register ladi ha bagi cross ya ka berniha de baro ki nong shnong kani kan me ka long chipen te be ba semua bahaban register ladi ka me hade covid dapat la register semua bahaban bu ikah ke mobile joki lebih number 1. Number 2 kalau sibuk mentah phim Khlam register dari people yang take for exit point semua bahaban sim slip nang tu idan ki beriu joki bila mang tu for exit point kin IP we slip hang tu kan tho ya ka teng joki nong song hapo ka kali mano di passenger ni kong ka ba de la dan armu tu apli keteng dan lango tu la di keteng mla ban add on into beda kadang joki tu ki bangila bo jengke number 1 number 2 beda kalau ba hang tu ni tho ru ya ka tarik ba dia ka por bu cross so ladapi one thai pada si bet janmit na ke jaga ba net ki cross yang ki one entry hin happen itu slip hapa entry point de kan ni kan pensuk yang ni piru yang ni ru nang ba hinum block ya ka entry ni la pelai na ya pi word ladapi am dan yang kan ni slip dan ni happen let CP hang te hapa ending nanti kadang ban kena bandung ya dan kanu jeng sosik ni penting baik ba semua bahaban register ladi hapo exit point ba kimi na po bernihat bat por bawan khas ben itu slip kata kan di compulsory ka bahar pada kalau ba kidan ki bre ki ba one tration ni ki ba sa syaba ka jela ki ba one man ka sini kum ya kita ni issue ya ki ke help ka te man ka shi post ni le atas ki no te kidan ruki kendon ki sibuk menta upre warna ba kidan katut ni ki state ki ba ni hab ban check ye ki am tang karat test ndai ka PCR ni hab sim ham dei ko umling ya gitu ki bre ki ba wan ni ki state kum ka Bihar UP nang ta bade Maharashtra Delhi kini kidan lagi katut ni state ki bang naliang government kala identify namar ba kumno ni identify kita ki state kalau nama ba ni ajeng ken begitu ki bre bawan nak ni state na maximum hadok tanggal ni ki de ki ba one positive mo dan la takada ni hab ban ai shimi ka PCR nagi nang ta pada ya ki ki ba ki de ki local la jam mo ni kira ki we bana ba ki local la jam tu ki ka idea kalau ba la de ki la one kila le itu ka test kila li thai shala yang tin semua bahaban syong kop hayang ban syong karentai hado ban yo ka test report da ka test report do jong pi ka de negative ti pila la ban li beteng ni kam pila ban mi na la yen de la da ka test report jong pi ka de positive dan semua bahaban syong hayang hado ban da ka quarantine period but nakal yang ke health department do kin sepentak ye ki mo kin Sakabai rungi syamba kini kiba register kim aya ka correct phone number te kani ka watra ka problem yang ni ban bundin lada de ba like positive no ba no positive te ka idea ka lang ba ha ini por nimdai bantiang lada pingat ka no ka jing hitam ka dan ka jing yarap nila ban yarap ya pi ndre lada pi dala de la de pi bore ne pi off no ka mobile te kum no pinyo ka jinyara kum no ngin wan ban nyara kum no ngin syam ya pi tika request ka lang ba la da pi register semua bah register ya ka address ka ba ha
ya kapun number bahwa kenang bangi ngila ban bodin yang pi nama tak kejing ha jong pi kalong yin jong pi kita di ke bafangsan bahan kan ni nam ta ki resident la jong kenang ba lada pi take care ladi pi sumari ladi pi sumaru ya ke yang sampai jong pi ya pasna ka tahu jong pi bati ka district ki berkuai kan ni di kejing kan baret nangi so bahan ya Paidbah yaki hasnang hathauru dan ngin hap activate na semua bahan activate yang ya kata CCMC jongpi hasnang kirang ba hasnang tin semua bahan pet ngor bah ya gitu ki bre bawan thai na syabahan kin semua bahan pentip shikisnang ki bahaya bahasan semua bahan pentip yaki rang ba hasnang yaki na penya hasnang kenang ba ngila ban bodin yaki ke idea kedai ban la ban ai jing ada ya ki babon balang pat mdei ban hawan ni kapon mdei ban perkhat simet mdei perkhat ki babon balang nama bukan ni ka jimpang akan ni kasin ke bapak ya soni doktor kalau very contagious dan infectious ka jing po jaka kalau ba Sted pelat bat kumbang hilak mentah lada dan iwe positive case ki high risk baru khat ki bangi test kumbang dan tu kan islam ki ba pilai tep la ada ai containment zone ye la ne containment household ye kat tu kan ni kidai be ki very high risk mo tikit mentah ki high risk ki long ki test positive te kan ni ka kalau ka penang songs iri ni baru nama baru sikat tu ngin yo positive ki high risk mungkin ngin lab test ki long positive ndri mentah kan ni ka stand bo mentah pada ki high risk tu ki long positive so kata ka penang ke ba ia bhai ni baru bani kerpat ipi baru semua penang adikar dia tu hok ia kalik kawan bakal jengiram dukala ban Bhoi keluar ke yang jongpi dia ada pibu re dan kan problem dia kan yang jongpi dia yang ya ke long yang langsung jemper macam jongpi jong senang tahu jongpi jong ni baru tekini dia jengkat semua banyak ya rap lem ibe ya rap ibe namanya bani bahalan baru district Ibriu Tibawan dan Shimya vaksin. Tapi jingsha kebenikong ini lah sedang menai vaksin haman lah ki center, kemudian ki PHC, CHC, but dispensary. Tiba Hasibil Hospital Tengiru, hangni hamba ki hamba kadang kepandal bagi ai vaksin ki Ibriu. Di suki ngila extend ngila peniar su itu yang ai vaksin seki sub center. Jadi kalau mentah ngila ai kat tu kali sub center. Nang ni sekhmat lesing haban peteng susu nomor Paidbah kun bangi I minta ba ina katam gerki bagi beri kan ai vaksin nomor balai nak Kiew juga ni Jimpang bad habju ko poru na lengo balai beri kemuan sekhmat lesing kala banlong ba kim pat suhu ba lani ba lesing ba kisngap lagi kubor saya kubor pe mo Andai orang ibi hangni mentah balai penghihaban ai di vaksin. Kejing ai di vaksin. Pio sngoi berbol bagi orang hadin bal ai arsen ru bidang positif. Kata kata gitu sisa. Hadin bal pila ai arsen ru ke vaksin kan. Pila ai belum positif. Pila ban section. Tangba. Pinam la su pat ban kejipang tapi kan la su belum serius. Lani kan mulai cu tak severe stage. Pila ban yo main lani ting bat kandang simptom ni. Hendrai kidang lapat bantu bit untuk kejimpang city way pak. Dia nak kedau, nanti dia nak kedau bagi test buat itu ada vaksin tu apa skin pun yang link, ia test skin marba. Kita belajar vaksin dia lagi kemudian isu, dia kidang lah bantu bit city way nanti kedau ia test skin apa link. Ia kena ia itu di bawah nabat sini. Mah, di kebaan buat kebetulan kamu dia vaksin kalau pak. Kena ke vaksin ini mesti tu kelala. Dan IPI vaksin mentah kesini. Dan simpon retail bakatu ke vaksin kan terikam nak betah joki dia tak tahu ni haban Sted temario la saya ingin jo vaksin la slam palat ke Jimpang telah jul kan son ke jenjang kita tak tahu